Jangan lupa subscribe Lisa Ridwan Channel 65, like, tekan lonceng, makasih. Panasasi ada poleri ada matotong ria sengi ada toriolo ada malahir poleri ada matotong nang karya seng ada matong-tong sereng. Jadi tak pada ceng batai tak mapa seseren nasabak bi panas saya senge malolo pula nai riwata kali seserenya naritu riwat tuta tuo narapi mati malolo pula na watak kalewe dek gaga nang kanan ria senge pakira-kira elok matua toli malolo mina taro akita kitanga ade cengeng tentuna poleri papejepwe poleri puanna Allahu subhanahu wa ta'ala dan kamalolo pulana na poleri watak kalena. Jadi untuk sini seres-sereko tak pada cembat tak mapa seseren nasabak bicara malahireng. Jadi untuk sini seres-sereko ya ro telak bicara nama kedai panas saingi malolo pulana riwata kali seseren tak pada cembat tak mapa seseren nasabak bicara malahireng. Situng ke riwata kali sesereng engka mana malolo pulana nakia engka metoto paling malolo pulana riwata kali yanaritu riwetuna ripasi gesa indok limata si badang-adangata dan katetik wae si tetik materut lori 75 yanatu tala materut tagalusuk sesureng pura tagalusuk napata sapuru kerupatan napata geteng nangkan yakni lalawata kali tak makda wae mapacina al kausar upake malolo pulana pada umur 10 itu nasabak pole lolo pulana karena Allah subhanahu wa ta'ala napata sapur kerupata pai melori beneta atau lori di nama lolo pulana olita nang kamarki nama sei pole pang Allah subhanahu wa ta'ala surusreng. Jadi tak pada cembat eta mapa seseren nasabak bicara malahireng panas sangi malolo pulana riwata kali sesereng apang kama makutana makadate gay malolo pulana riwata kalewe ya naritu lila ta sesereng nasabak ya tu lila sesereng mapamula becu narapi batu aki sesereng dek neng kana cakoro dek neng kana maga tetep makro bentuk nama lolo materu narapi materi akhiratna. Jadi tak pada cebate tak mapa sesereng nasabak bicara malahireng panesangnya ada seserem kedate gay metto malolo pulana ya naritulila ta sesereng napa pasi getengi dewa dengan nakateni sandro atau nakateni ya natu napa ta sesereng. Jadi tak pada cebate tak mapa sesereng nasabak pasi gesai pasi turut napa se nang kemari kena malolo pulana ruwata kaleta. Jadi untuk sini seres-sereku pada ceng bate tak mapa sesereng nasabak bicara malahireng mak ada sesereng tega enari pale ria sekallolo nawatak kalewe ya naritu pale atau tak sesereng makda to sikit matu tega to si pale anak darana watak kali sesereng ya natu pale abio tak sesereng. Jadi pada cebate ta pejep sesereng mapahan nasabak bicara malahireng ria sange malolo pulana sesereng ya naritu mapamula umur 20 tahun narapi pa 50 tahun tetep dek nang kena cakor oli na tetep mak geta sesereng nasabak engkana memang jaji pole memang na pole fang Allah subhanahu wa ta'ala sesereng kana jaji kita le akwar sesereng nasabak namuni maraga sesereng bate tak cemme ale tak sesereng kudek tapain tele papal lolo pulana riwata kali tak nasesetok sesereng nasabak ya sange malolo pulana sesereng tetep waktu lele aga tetep makro watak kali terta sesereng nasabak pole kumato pangilorota elok malolo pulana sesereng. Jadi anarta anna sesereng makada narek kolokik malolo pulana sesereng mamuare pada cete pikirata mak pikiran positif aja tambah pikiran negatif nasabak ya toto berpengaruh untuk akor malolo pulana sesereng. Jadi makada tahu nak kolokik malolo pulana sesereng pasti turu pole ada tongeta ada made ceta aja nanang kaki mak bicara salah mak bicara aja nasabak bicara dece mak terus kita bahas sesereng tertentu malolo pulana watak kali tak nasabak pole kumetomir sesereng. Jadi tak pada coba tetap apa sesereng nasabak bicara malahireng situng ke nawatuna masuk rilio serijali ya naritu riwatuna nasarimpa alena pole riwata kali anu masalahe lori anu made cenge engka krosek di tetik ya naritu tetik putih ya naru tetik putih naoloi ya nariase tetik na pole ri tetik na made cenge mapacinge pole ritana mapacinge
pole riwai mapacinge pole ritana mapacinge pole rita angin mapacinge na pancajinge pole fangallahu subhanahu wa ta'ala na sabab pole kutomi puangin dan kamakro liwat pacinna. Jadi pada coba kita mapa sesuatu na sabab bicara malahiran riwatuna mesu tetik si tetik ya naro tetik ya naro tetik engkau wae putih nokinong ya naro mesu tetik ya naro nala nawin rucek dek nana galusu na pasi galusu polerinya mena nang kalau ridecena na patetui na pasi tepai lau ri anu malengo ya naritu pakakan na pakakange makanja polerinya menge nangka nasi kateni na tak sapelaran lorianuna nangka riaseng malolo laurianuna nangka tetik na per tetik tetik na wae madecenge manyamenge nangka maneng na pasi geten na pasi tare ina pas na tama nangka jaji si tarimangi tentuna anu we madecenge lorianu madecenge paimang jadi tak pada coba teta mapahan na sabab bicara malahir sureng. Jadi untuk sini sesreku ya tuh bicara sesrek pedek malampe pedek mawatang yang kalinya sesrek tapi pada coba tidak mapa sesrek nasabak polekum itu pahange papi jeput tak paling rata pange papi nak ditanang kamana ki miseng itu lah ya bicara sesreknya. Jadi tak pada coba tidak mapa sesrek nasabak bicara malahir panesangi malolo pulane riwata kali sesreknya naritu nakung kana aga-aga sesrek takateni tapasi tarik napas ta susuran napa tapasi tuncu paring rata si bapak pinak dita engkani kutu palawangan nang katoni kutu onrona malolo pulanae na tapasi galus limata napa tapasi turu napa tasapur riwata kaleta wa di lori wijata ambo anak ta si baindo anak ta nang kaki malolo pulana nama deceki madece manyamu pakita lan temitaki nang kamana ki naita malolo pulana. Jadi dapat dicoba tidak mapa susuran nasabak bicara malahiran riwat tunatu dan ale-ale mon rumah pikiri kedai kami mana pikiri ki pusa nawa-nawa nasabak de gaga polena nasabak engkana tetik na waewe engkana tetik na anue nang kamana na pole telai malolo pula sesereng nasabak pole ngene seserengnya pole kutomi waewe sesereng nasabak bicara malahir aja tapi coba tidak mapa sesereng nasabak bicara malahir ya pole ngene waewe sesereng ya naritu pole kutomi di ya Tommy itu na polai di tomana rewaki nasaba angkamat pekro ya narwa si tete sesuran aku tai semia na tu monre ya wana lilata sesuran ya to tete cek dia monre tujuh na kata wata sesuran ya to tete cek dia tujuh na bebe kelok ta sesuran ya arta pada coba teta mapa sesuran nasaba bicara malahir nasaba polai kutomi rowe sesuran kalau lo pulana nasaba polai kulilai nasangete maloloe mapa mula becu na rapi mato ya sangi malolo pole koro tetik na capak lilai sesereng kata koro dawat di totala wak di tasapuru kelor sini na nawak deki malolo pulana nama dek nandreki toa sesereng nawak deki malolo pulana letuk ria hera mati nasabak kumetom itu telah panesangi malolo pulana riwata kali sesereng jadi tak pada coba tetap mapa sesereng nasabak bicara malahiran narekong kada tapa salah sesereng na pusakit nasak di pusakit nawa-nawa sesereng aja tapi kiri udah kita pakro tapangolale tak lori pangallahu subhanahu wa ta'ala nawak diki nala petunjuk nawak diki miseng-miseng na bicarai nang kamana ki nadek nak kena bicara malahireng nama teru letuki siruntuk pemang nang kamana pada nade cenggi telai panesangi malolo pulana ruwata kale. Jadi untuk sesuatu pada cenggi patah sesuran nasabak bicara malahireng engkana waktu sesuran nang kasek ditau lolola macene matulilit tetos situng ke karena engkana lahir nari watak kalena nang kalusuk nama masuk cek dek ya naritu Nur Muhammad nang kamana kro si tetungan Nur Muhammad pangalau subhanahu wa ta'ala nasaba engkana ria senge pak disengeng pak pejepu pahang nasaba engkana bicara malahir susur.